Gastroskopijom može da se vidi oštećenje jednjaka ako ga ima. Može da se vidi da li ima kile na želucu, odnosno želudačne kile ili dijafragmalne kile. Može da se vidi da li ima gastritisa, sličnih stanja. Ali kod pacijenata koji nemaju kilu, želudačnu, odnosno dijafragmalnu kilu, i nemaju oštećenje jednjaka, oni nemaju direktan znak koji bi upućivao na to da su simptomi udruženi sa stanjem koje je viđeno na gastroskopiji. To ne znači da pacijenti nemaju vraćanje kiseline, odnosno refluksnu bolest. To može da bude i funkcionalni problem. Znači da je sve na svom mestu, da nema oštećenja sluzokože, a da se sadržaj vraća. U toj situaciji treba da se uradi nešto od dopunske dijagnostike koji će da rasvetli taj funkcionalni problem. U prvom redu je to merenje kiselosti u završnom delu jednjaka. Pregled se zove pH-metrija. Relativno retko se radi, zato što relativno retko postoji indikacija za to. Kada pacijenta leči iskusan gastroenterolog, odnosno hirurg, kad postoji korelacija između subjektivnih tegoba, empirijske terapije koju sam pomenuo, dijagnostike i tako dalje, onda nije neophodno da se radi funkcionalna dijagnostika. Međutim, kada sve to nekako nije u korelaciji, onda da bi se potvrdilo ili opovrglo da se radi o refluksnoj bolesti, mora da se uradi pH-metrija. pH-metrija se radi tako što se na dva načina u suštini. Standardan način je da se jedna tanka sonda kroz nos provuče u završni deo jednjaka, tu ostavi 24 sata. Sonda je vezana sa pagerom. Pager registruje kiselost u završnom delu jednjaka 24 ili 48 sati i na kraju se dobije izveštaj koji je procenat vremena u toku dana kiselost u jednjaku ispod dozvoljene ili koliki je neki ukupan skor i na osnovu toga se procenjuje da li je nalaz u završnom delu jednjaka normalan ili nije normalan. Sad, savremena metoda merenja kiselosti u završnom delu jednjaka je nešto komfornije za pacijente. Podrazumeva jednu malu kapsulu koja se zakači bez gastroskopije, znači na posebnom vodiču se uvede, zakači se tankom jednom iglicom za završni deo jednjaka i onda ta kapsulica bežično komunicira sa pagerom i šalje informaciju u toku 24 sata. Znači, idemo polako u pravcu medicine koja je okrenuta prema pacijentima, tako je, koja ne pravi diskomfort pacijentu.